بسم الله الرحمن الرحیم پیکانینا وعد و پیمانان گلی جماعتا مسلمان و خشک و براین هجا خدا جناب حمو مخلوقان گل قیمت دای انسان وی محترم خلق کریا و آفران دیا سوق و اداره روی عردیجی سپارتیوی هم دو قرآن دا ناوی و دانیا خلیفه خواه ایدی تشتی لایق جبو انسان اوگو او جی خوبک لایق و حرمت و کرم خدای خواه هم خدا جبو انسان قانون جی داخستنا و ریا راست و خواه جی نشانی وی دایا دما اوش خدای خورا فرمان بر به و هم لوی جهانه هم لعالم آخرت شاد و بختیار به خدا دو قرآن دا جگلک وصف مروب مسلمان بحث کریا لیامی ایرو جی یکی بحث بکن گو او جی پیک آنینا وعد و پیمان آیا مسلمان کسی اولیا امینا وعد و پیمانین وی چب خدا را بن چب مروب را بن ناشکنی بجهتینی لورا مسلمان یک جی امتا حضرت محمد پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم جی خصا امین بو گو آوانین پی باور ندکرین جی ناوی وی دانی بون محمد الامین خداش بو پیغمبر مزن قال ما حضرت ابراهیم علیه السلام دبیجه و ابراهیم الذي وفى سورة النجم آیت 37 او ابراهیم گو وفادارا وعد و پیمان خواه بجیتینه جبون نبي إسماعيل جيد بيجا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد سورة مريم آية 54 أي محمد دو قرآن دا جوان را جنبي إسماعيل جي بحث بكا و أو پیغمبر بو و دو وعد و پیمان خود جي قلق وفادار بو إيدي جبو ما مسلمانان لازم أوگو أم متابعتا پیغمبر خواه و هر دو کالین خواه بکن لورا هم حضرت ابراهیم هم حضرت اسماعیل هر دو جی کالین پیغمبر منا و کالین منا جی خدا درستی و وفاداری آوان بیان کریا دا ام جوان درس بگرن مروب گو جعهد و وعد خورا وفادار بی حتی جی وره پیمان خو نشکینه و پیگ بینه اولوی جیهانه لنک مروب جی قیمت و اعتبار دگره لبا خدا جی لورا یک جی صحابیان جی رسول خدا پرس کریه گوتیا یا رسول الله عملک جی من را بیجا گو اسپی بچم جنتی رسول الله دی بیجه عول با ارکان باوریه باور بکا پاشی جی دو گوتن و وعد و تبگرین خدا راست با خدا دی بیجه فمن نکس فإنما ينكس على نفسه سورة فتح آیتات 10 کسی پیمانین خو بشکینی براستی اوی ضرر دای نفسا خوا پیغمبر خدا جید بیجه سه نشانین کسی منافق یعنی درو هنا دما بیجه دراواند که دما وعدک بده وعده خو پیک ناینی دشکینی و دما امانتک بسپیرنوی لامانت خودی نابه و لی خیانت دکی گلی خوشکو براین عزیز و هجا چه کومل و جواتا گو دو وعد و پیمان خدا راست بن و ده هر میدان حیات دا سرفیراز و بختیار بن لی قومی گو قیمت ند وعد و پیمان خوا هف بخوا پینن او ملتو گل تجار سر راست نابه بنیرن خدا دو صورت اسراء دا جه آیتا 31 حتی 37 هنک تشتین حرام جمرا شیروه و بیان دکی گو هموجی جگونهن مزنن و هشیاری دیده ما مسلمانان دا امخو جوان کارین حرام بپاریزن دبیجه جترسا خودی کرنه یان جبر عارا ناموسی کچین خواه نکوشن نیزی کی کار زنای نبن کسی بن حقی نکوشن نیزی کی مال سیویان نبن کیشان و پیوانین خوا کم نهیلن تمام بکن لپی عیب و عذر کسا نکبن
بقرتي دروي زمين ده نمشن ها خدا دنا وان گنهين گران دا شکاندنا وعد و پیمانان جي دجمير و دبيجه گلی مسلمانان اوه پیمانا گو ودای کسان یان ودای خدا پیک بینن لورا براستی و اوان پیمانن و روژا قیامت جو بیتن پرس کرن گو چرا وشکاندیا و پیک نانیا خدا اوان کسی وعد و پیمانن خو بجیتینن بمیرانی افاده دکی دبیجه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورة أحزاب آية 23 جباورمندان هنك ميرين وصا جهاتي وجدل هنا اوه پیمانا دابون خدا گوه حتی داویا جنگه دگل پیغمبر و هوانین وی دستگیر و آلی کار بن راست بجی آنین دو میدانا جنگه دا دریا خدا دا شهید بون و هنک جوان هنا لبندا شهادتا خونا اها اوان کسین جدل تجار پیمانا خوا نشکاندنا دو بیجن جي صحابيان عثمان كوري عفان وطلحة كوري عبيد الله سعيد كوري زيد حمزة كوري عبد المطلب مصعب كوري عمير أنس كوري نضر و چند دیتر سوند خوارن پیمان دان خدای خوا گوه د جنگه دا دگل پیغمبر خدا بالصبر و قرار بن بتو هوايج ميدان حرب نرفن ها اب آيت مدح وان دكي ودبيجه وان پیمان خو بجي آنين ايدي هنك جوان هر وكي حضرت حمزة آبي پیغمبر و مصعب كوري عمير و أنس كوري نضر شهيد بون وان ديتر ما دبيجن رويا جنگا احده مصعب كوري عمير شهيد بو لسروي صرف كراسك هبو جبوي كفن كراسي دكشاندن سريوي لنجنوي طازي دمان كراس دكشاندن سر لنجيوي سريوي طازي دما حضرت پیغمبر قد كراسي بكشن سريوي وشجياي اسخيري بابجن سر لنجيوي وشيرن صحابيان جي وصاكرن وشارتن قالي خوشكو براين عزيز خدا روشا وان صحابيان جبو من نقل دكي دا ام جوان درسو عبرت بگرن لورا صحابيين پیغمبر خدا حمو جبو ما رهبرن خدا دا آيتك دجي وصف مسلمان درست دده وهاد بيجي مسلمان براستي اوان كسانن گو وعدن خو بجيتينن و پیمانن گو دانجي تجار ناشكينن پاشي جي جبو وانن گو پیمانن خو دشكينن وهاد بيجي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سورة آل عمران آية حفتة وحفت براستي أوان كسين بيمان أخوا وصندن أخوا ببهاكي هندك دفروشن دقهرينن جبوان كسان لآخرته جرحم وقنجين خدا تبارنينا هم خدا رجا قيامته بوان را بخوشي وقنجي آخافتن ناكي بچعبه رحمه جي لوان ميزه ناكي ووان جقرنجا گناهان جي پاقش ناكي جبوان رجا قيامته عذاب گران هيا دقلقو اب آية جبو أهل كتاب داكتيا لحكمه عمومية قالي خوشكو برايان ورن أمن نفسا خبنيرن قالوا أم دو وعدين خود راستن يانا ويدمي أمي بزانن أم چه درجة مسلمانين راست وجدلن خدا دا خوازا مجد أبا دل في جهاني أخلاق پیغمبر خو محمد بكي نصيب ما لآخرت جماج شفاعتاوي بپار نكي آمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام